सोल्टिनी सेवारो के छ खबर खानपिन भयो ए भइसक्यो ए ठिक छ ठिक छ ठिक छ के गर्नु पश्चिमकी रानी होस् कि पूर्वकी रानी सबको हटनेसलाई कुल पार्न कुलबै हो चाहिने गाह्रो पो छ त हो कि नै भन त अब बुझ्दिनन् यस्तो दामी तरिकाले राइमिङ हानिरहेको छु बुझ्दिनन् यति कहाँ हो कपाल सपाल कलर गरेर यताउति ड्रेस अप पत्रिका सत्रिका लगाएर हजुर बबालले देखेको छ मार्यो मार्केट हान्यौ के तिमीले मार्केट बबाल ब्युटिफुल के ब्युटिफुल मस्ट ब्युटिफुल मार्यो Your girlfriend and me who's beautiful. योर गर्लफ्रेन्ड एन्ड यु हु इज ब्युटिफुल Your girlfriend and me who is beautiful. बोथ द सेम थिङ के What is this yaar? Why are you asking me like this? Because I want to be the most beautiful girl for you. Yeah, you want to be the most beautiful girl for me? Mm. Okay. You are beautiful. Yeti. Chat. You miss me? A lot ke भन्नु अब. You already have girlfriend? No, that's just a single boy. Wow, why are you asking about my girlfriend? Because if you have girlfriend, I'm so sad, yeah. गाह्रै छ सबैलाई खुसी बनाउनै सकिँदैन सबैलाई खुसी बनाउँदै सकिँदैन यो पूर्वको रानीहरूलाई त झन् गाह्रै छ यति चामलिङ राई स्टेट आउट अफ धरान यति चामलिङलाई स्टेट आउट अफ धरान ओके गाह्रै छ भेजा गरिदिन्छन् कि What's your name? What's your real name? माई रियल नेम लाल बहादुर अर्याल What's your family name? अर्याल Odium. ए अर्याल Yeti Odium. अब कहाँबाट अर्याल बनाउनु त यो यति अर्याललाई कसरी अर्याल बनाउनु यार पूर्वको रानीलाई कसरी अर्याल बनाउनै पर्ला जस्तो छ ओके यति अर्याल ठिक छ अब के गर्नु गाह्रै छ सम्झाउनु पनि गाह्रो ओके I will go to Nepal, okay, and then I marry you. Like you go to Nepal and marry me? Okay, ठिक छ सजिलो छ ओके आई विल बी रेडी ओके आई विल बी रेडी दाउरा सुरुवाल रेडी बनाएर राख केटाहरू जति पनि जान्छ दाउरा सुरुवाल यता किनकि भाइका बिहे भाइका शादी चलो ठिक छ ओके सानो यति मी अब लास्टै सिक स्लिप लाइक बिरामी You sick? Yeah, last day sick. Look at my face. देखिदेन बिरामी जस्तो. Okay, I will come tomorrow, okay? Okay, Yeti. I will come after a while, okay? After a while. I will come to your place tomorrow. हैन यार यतिलाई एउटा च्यालेन्ज I give you one challenge, okay? I give you one challenge. You always wear dress like this, okay? Open dress, यताउति dress, okay? I challenge you. What dress? What kind of dress? I will try. KURTA एक दिन कुर्ता लगाएर बोलाउनु पर्ला जस्तो छ यो धरानको रानीलाई त गाह्रै छ वेट you come live like this okay one day you come live like this okay Nihongo, what? Okay. Okay Yeah. Okay. And then what? And then what? Is this available in your country like this dress? You buy for me? Yes, like you from like where are you right now? Which country? Thailand. Okay. If anybody तेरिका गाह्रो छ गाह्रै पर्यो नहेरौँ I like anybody from Thailand whoever watching me just gift Yeti the kurta set, okay? I will give you a huge shout out. Yetiलाई कुर्ता दिनुस् अनि लुङ्गी र माथिपट्टि चोलो पनि दिनुस् एक दिन चाहिँ हेर्न मन छ ठिक छ लास्टै काखी गनायो हात तल hands down dear hands down okay Yeti I need to go now I will come back after a while okay Don't forget me easily, okay? Okay, I don't. Why to forget, yaar? What is this, yaar? Okay. Okay.
टेक केयर Bye. Take care. बाय Bye bye.